Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabanabat ki advertisement. Balay sila penjenjari la di. Papinyin kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kum Shibinta Bantanrong Lem ya Kakia Kashan jong kinong ilam ka Central Executive Committee jong ka United Democratic Party ha Chimpan Kre na kabenta ka election banlong House nam Arjar Pulai kanang bakan yo lumbon ki MLA Badru Bandan ha ka Sarkar u President Barangba ka UDP pa Medba Lingdo mentaksi ka arpoi trik jumang ulapan scam ya kinong kitkam jong ka Yudwing jong ka party ha East Gentle District Hakaniga sni ban yolat ya ka ban penskem ya ki nokit kam jong ka youth wing kepada jong ki samla jong ka East Giant Hills district de kumba pilai banjit bat tungiki nakaliang jong ka mu presiden jong ka party nga penskem ya pi hakaniga sni kum ki nokit kam ki bapura Jongka Youth Wing, Jongka Party UDP, Jongka East Giant Hills District. Nga airu kajingkit bok kiruyang, yepi kum kikon samla, kibala sim yang kena kakam, balang against kem, ba pintrei hok, pintrei minot, ia kena kalungkor bala penkit alo jongpi, ba pindon borbor ia kamen sim jongka jing surit, ban kering ia kipara samla. Banyak dekat bat pi. Ublay undon lam terlekat bat unkulku ye pi. Kam tam yo presiden bat sekretari kiban long kinong yalam kibah kemat ya kene ke kenhon bat mai jongka youth wing jongka East Giant Hills District UDP. Ya kani kejelang penskam ya kinong kitkam batama joko UDP Youth Wing lapan long hasang sokon por kejeron lang u presiden ka UDP ka Meghalaya State Youth Wing ba Kerman Silla lemmat kinong ilam ka UDP sengkemi nalor kinong ilam ka UDP Giant Hills bat balapan pu penpiang ya kani kelempong da kacingsya tanrai na rilum jantia. Bakaran hak jelang ba alang tri dekhar badai vice president ke UDP sengkemi ulong bakani ke parti ke de ke jongpi ke badai ru ke parti ke ba mipli nak seng ke penyo ya ke jela ba pura bat ke bal kenjo menta sasan posnam bat ke jingang nut kilong suwa mansua kidang sakut hasun ya utepi mentu kaski kani ke parti to ke yongpi kani ke parti to yong kani kendau ke siap hagwa pi wanga ya im ya he ya sanni kama di yobi hai tu khana paten wong ki ki kiten nong wei ka history I to ka sen ko bodin ko mi paten ko mi pli na ka sen ko wanra ya kani ka jela ko maya ka yong I dadap I sun house nam kan thi dalai por I jingang not yong Kiman chua, kilong chua, dang emi hasun. Hatom to kakamram kayong pi,
katom to kakit kaba kayong phi wo e patenhan ye ilaway yung kikon kiksu yung iwadap de chong changan we jinggerman kamadia luti uchong kunor wa kam kasen kawamantri haini hapo kabri hunyaw trap wa sita charilom garo mi ka jing pengkre kawas kam wa hau ar paule wa hemi yau lakam senchar wa yo ipulai de ne benta ye de ne ba kiwa kamtep kambnya kambaha ban gisen ki wawan na bar kani kejela yuhi ladadang yai cha pen thame dang yai cha pen bit bi ha ka le chong chet ka poho poisa ha ki por kisni chua wo thap ye ka bot ka wakor ka yong phi sa san snam daudo iki ibenta iwo pen wandur ye jing im amtang yong phi yong a henrei khamtam yong ki pateng ku dawan kajat benru ko wetep ye ka khana pateng yong ki mandin ki longdin to kajat benru ko wetep ye ka luti ko wulai chakhmat da ka luti ko bha ko miat we heite em ga nongrim yong ni ka sen go maya ka yong ka UDP wa bode ni ben top open wonder ye jing angnut yong pat wo bon walang haini hapo upod usam yong ka jela ka yong wo ka te ka chakri lingba ka sinchar ka khadar ko khot ko suba kawa upet klem da pet chiliang nado ukup chiliang sem chiliang hado ki wahe wasan ki wa suk waduk ki kena khilot ki khenro we kamte tertar Nakaliang ba monlai pariat ubade presiden ka UDP West Central Health District habakren hakajilang uloong baka riti sinsia trikam jong ka UDP kala ailat bantaw ya kasna trikam jong ki kenhun samla ni ka Youthwing namar baki Youthwing kilong kum ka kti kamon kti ka diang jong ka party UDP district banyera pat bankit lem ya ka khia kashan so yang constitution yang United Democratic Party he porwa constitution ya ka district United Democratic Party haga ta benta de magas close ko ar yang J and K the elat ko wo organize Youthwing to yoman gi kiti timun gi kiti tidiang yang ke district UDP ko yarap ko yakan wo MA11 benta la da galayo tia ke district le to pi khenro to squadwar pi khenro to kursutia ni to kam yang Youthwing ko ementai nado stang hado pa arjar arbauli mau tiasni mau melini mau lenden ye wani kami ro pencet api pi to ginong kursutia pi to ginong krechtom ko yarap yaga district hauro ge benta yang ni constituency hauro ge benta yang ti ardli constituency ko ha pa East Channels de doi kam yang Youthwing de dawa bo ge jingger parbi kam ginong chin kam kudang chim temi kam siapa kit kiawo krechtom wo pengklan ka party UDP ha gini ki arli constituency narap jopper siapa petin ya ki jingrap yang pi chikwiton constituency le hoy iwai be kedwar arba so genta dadem porwi wani rabi tiba bon gilok ki jor yang pi chawes sentia stile ipriang siapai larawan BOA ke titimun ke titiang yang pi o wirab yakan hawes sentia le kamjo ni do jingger par yonga ejing ito wagini ki district ardli
pigam kiyot ping Yorap sting kinong ilam Yorap sting kam MLA yung piyo yo pe kam e jam yo tor kam ikam chinong atau pito o pet wo yo pito wo yada nagiwan kijingwan tombo Nakaliang General Secretary ka UDP Dr. Jimmy Motho uloong bah ka jala ki don hadu lai pun riu lak ki nong song snong kumbolong menta bat ki khon samla ki bodan hapo ka life sans nem karta ki don ar pnyu lak bat ka de ka kamram jong ki mali bedang samla jong ka party bakin kirsiu thia ki khon samla ka jala bakin yo ya ka sensyar ka khamper bani ka baki yo baro si kata Hakani ka jala ka jongi menta ladangi pet hakini ki jingtho baki don kumba lai pun riulak kita kinong syong snong hakane ke jela ke jongi kumba kalong menta lesi kalaban kampalat ya kalai pun riulak ru leni kalaban poi se kalai pun nyolak baki kon samla ki badon hapo kerta lai pusan snem syapo ki don kumba ar pun nyolak dimudur mopi ar pun nyolak kide kita ki badon hapo kerta lai pusan snem syapo Tikadai ni ke kamram jongi ki samla bat khamtam kini ki samla MLA ki jongi kinongelam samla ki badon haka parti ki jongi bakin kersiu thiaken ya kini ki samla hakani kari ke bai ki jongi kena mangin wanra ya kata ka sensyar ka khadar ke bak khamper na ke sensyar ka khadar ke bangilayo hakis ngi berkipor ki balaletno ngani thuai pi kum bakalong menta Ladang ipet yakini ki political development hakane ka state ke jongi ni iba ka leer ka bas notenat ka be hakabai dei bat kane ka party UDP ke jongi kane ka party bom ke jongi ngam simpoi perkhat ba ka party congress ka belaju kop man kapor ba ka dei ka party ka belong disiplin hendai kane ka skum jo ka congress menta kala prapom barok khat nyongot ki MLA na ka seng congress menta kilaya sakma bat kilaya poi shani bat chatai khat armut kila poi sha TMC bat sangut kila sedang ban ki kore ban let na kiwei pat ki party ni kini ki developments kiba ja hakne ke jela ka jongi ban habangi pai hak bai ni ba ka jinglong ka jingman hakne ke jela ka jongi ngasngu thu ba ka don kata ka jing ot ka jing nam nakaliang jogi patba nong song snong hakane ke jela ka jongi kat sabangi pai ni tang ki jing e sudah nimkwa ba ke jela ka jongi kanlong kum kari Sri Lanka aba bipet aki television PE ke ka baja ya ka Sri Lanka petrol ru sitom manyo malba maldi ru sitom manyo tangka kot sadar ru sitom manyo kata ka de kari Sri Lanka nimkwa ba kane ka jela ka ba e ka jongi kanlong hakata ka dur Dei na kani kadaw, idon kam kan ban say, yakin nong ilam, naki konstituensi ki baper, ngiju kren, bat i presiden jongi, ba med ba, ngiyong idon kam ya ka team, ka paka, ka ban lam kmat, ya kani ka sarkar, house nem ar hajar ar pulai, kani kani ka ler ka pala, ka wan ban be, ha kani ka jela ka jongi, bat ngidon kata ka jing community, ba ar hajar ar pulai, kandon ke jingkala hot mentangi melaklan nak kena ke sarkar klek kaulang ngiru ngidon lang kena ke sarkar klek kaulang kebayalam dak ke NPP hendai menda kayalam dak ke NPP banga kemilenti ba ar hajar ar pulai kan lampat ke UDP ke sarkar ar hajar ar pulai pikwa ne me kata apa ba lala pikwa ya kata ang ha kabom ar hajar ar pulai ha kabom ngini trai sitom nakaliang jongi Presiden ke UDP Milia State Youth Wing ba kerman salah ba keren ha jelang lapan pau ba ka jing e jongi pai ba ken omdan jing artatien bat ka jing trai sitom rengkat bat ka jing no sniang ha babun kiliang bat kan omdan kanu ka jing e ban khang lenti yaki Santli kisnem de yamare I chwa chinen perchang ulai lithu skibat snyao he por ilaji lene hinuni benta kattele ngayung pujo bujam go nite daw snyao dangka menin job yake election kate de to biang go por yele ten re memdu jingkir meno dag jing bayang yang piworo lang kat ni ye ami lade iworo ikre chitomi kenu ke jing yele nganu doong mem yi khang yi
dah kejing ikret citom guyong i kejing kermen guyong em lang go happy woro IVPV lam em de pi ki pai ba maya ngampoi chinu negas ngi manang kam nom ikmat nang ni kathai bat kamu minister to kadau wa pi de jet pi yanga yaki yi bedele pi ni bantai yonga e kuble pi ki man be ki man pa ki kon kru ki basian ki khna la gam jo wat ki vam em yeng wot la e kuble kuluma ne daw ki jing duwa ga yong pi ne daw ki contribution ga yong pi awro iliang e wa gi jing maya ga yong pi yanga uman ga optain untuk di benta ke election untuk di benta ke political career ke yonga henry di benta wi kat wadang imis la berthai kwa oman pi kita ki perlok wa maya ke yonga hawa em ki jing bekla kerpar ip wa pensnyau leni khana yonga ki jing duna yonga khnang yo yi ki penbai lade pi man pi ki perlok ki yonga once khmat pensnyau jing duna yonga henry lade man pi kita ki perlok ki wa arsap hawa yu pi wa bekla Chisen arsen myo urap ke phone call yang pi ignore pi block pi number ketum to ko maya pi nga ngau klam ba di bechi la di phim maya pi nga kam teu le bi haw myo pi ham myo klam phone nga das nyau si pi nga mkhana bi le was nyau si tip along ba gi perlo o teu wi das nyau si bi me la ni em ki kam ki wa request pi nga ya ki khon ki nat yang pi la ni ki wa yung sem yang pi myu le mkhana pi nga ma kermen le myi la diwan keli pi yanga de yok khanai pi ki ga daw mi le ni bantai yong pi hanrei mon da siao si pi seden mtibo sendet o khrngiat uteu perlok han pi ya darau da kwi tawan kalama perlok wa maya ham sao peri ni mto wa kan thau kan no pi em ko hok pi le kam te la yi pi ko hok ngam use em ka te ka ram ka cha wa nga da ne pi wa yi pi le hanrei kar pa dai pi kam ki perlok wa maya le em kam kinu ki jing tu na ki ba baklan le yonga ham so re e nga ka solution penyup kedaw nga wa nga kam nu le khnang yo yo light na ki te ki jing e le ne yo light la yo man ba baklan ke te to bo ki jing pa da pi woro IVPV ki perlok wa maya bon ki te ki application ki badawan hagini ki snem ki bacheden da perchang le kat ba yi wala da ki jing e luti la ki jing penyu luti ki ba he basian kat te lem pujo hande ngai skema da ki jing yai cha ga yong pi da ki jing penyu buit penyu media ga yong pi ha ga wi ga ski ki kam ki dang sa le no diu ong da ki jing yai cha yong pi daw yi ki pendep kham tam tu da persnyam le leng we chnong we mbrom da ong wa em kam ni bentai yong ga lai ngapan ha ga ni ga ski nongkong pha driver ye ga chiti ha ga ski wa ar lai chem krpango ya minister in charge yong ga power ni benta persnyam ye ga ni ki jing e ladanga chemjing e ini da kerpadio president we ambrom le waman speaker yo yang legislative assembly uyela open snyau langi de benta yang ni kam yang pi waju ongi ke party UDP kut ko hadu khana para ju snyau wa binong te kinten nga oi pi ini imem kami pelat ke khana para stai ile ulai tuklari chagawi dawan ke state yang giwi hawakat kini ke state yo i ke state Meghalaya ko em ke leer ko miat ko em ki den ki lom ki plang waro ki jing em ka ki miat bat heju por le ko em ka ki bru ki nong chong ki em ke te ke mesen ti bru ti blai ki bru ki basiao tho pra bru ki bru em ke te ke jing yamap ke leng iu le kwa iu lai tu klar che ki wi tawan ki thau i ka party yong i imem yu kwa iu lai che ki wi bat kani i de tibi ne banta yang UDP to do kani hi ke state nete daw i maya ye pi hadu kate kwa i protect ya kini ke state ko maya yang i kwa i protect ye ka na kita ki mender wa wan chongsa che i kwa i ga protect ya kiten ke thle ya ke riti ke dustur ya ke kinu ki practice ki yang i kwa i protect ye ka kwa i pne pensa nete daw i tibi kini to du kini ke yang i mem de da ke wi ni benta yang a yang pi nete daw i chim khia bhai kam ka party UDP de UB chibon ki kam de kalam ni benta yang state ki yang i nakaliang ba met ba lingdo ubadeu president ke UDP bat hakaju ko por ubadeiru lampang ke yengdo ba thau an ke jala habakran hakajelang penskami kinongkit kam ba pura jong ke UDP Irgentia Hills Youth Wing ulong ba ki khon samla ki bandang yo thap vote ningkong kindon hadu nyo phunru hajar ngot ai bat hakani ke juk bamanta ki don kam shisha ki khon samla bat ukwa banyalam ki khon samla namar ki dei maki banket yakalawe kan kamno katalajol syaki kandidat ki barang samla Ladang nila cross ya kan ro posnem sejrong
ladang ina cross ya kan lu posna sejong kam tam le ipai ba jong ka state ka jong ni king kam kiar ba je di lai no iwe ba a Kimiyo i bagarang don ke chairman ha kita candidate harin bagi saja ha kane ka kenti jo ka arajar arpulai hado mentagasni kinong je kibarang register kung kinong tepot kibat pemai kinong hunreo po nyo po hunreo ajar ay kinong tepot kiban nikong kiban na tep nikong ha kani im joki kindang kumai nyo po hunreo ajar ay lala pikain niya kani kamot nag-indro po tuloy ki konsulsi ngindon kumbakan aspa ngut kaway ka konsulsi kawandon niya kikun samla kiban tepot nikong hakitingin joki modur big kibailum menelang hane larakat aspa ngut kinyaki hakaway ka konsulsi kanja ayu ya ka konsulsi nakasagadaw kani kapor bagajuk ko pamanta kapansay ba bangi don kam ye gikon samla balay bangi don kam ye gikon samla kilong kibarang klan kibarang say doong ya mare rulong doong ya kenti rulong doong ya tunun rulong doong ya penyom rulong doong kempia kendem rulong doong ya syok rulong kalau berseluruh beri syok nama barang kelain kemen kepak dan kelain dan samla dan kelain ngidam kam yagi kena yagi kon samla kata kalau kepada kau kabar ngikwa banyalam yagi kon samla hakane kapor kapamata namar day maki kibadkit ya kanaway pa ngisa kanutem nila election ngalay tem mentala ya lesi sa sitem sa artem kati punya boy hindi punya boy mo o punya no tabot umde kat punya wala dorong lawan nong sa sitem sa artem kapor kapoy bangin hapan songthai mano bangkit yang katakan kau ladang ini sopan bilang kami yang ikut samla bangin alam bangin ai yang training lagi bangkit yang galawai joga tetuneo na dokumen itu yang ni baku balong mentang keting kiwe na kaset kedongi waca di depan galu ya ka parti ini ko bijuang bakal ke parti kasih parti kepada tangsa kasih gantia mentah kelasdang ban wat selalu kinong yalam jok parti ini baga sokmen menyetoi bi ba pagi ni plan kente hel bi kindon kinong yalam kindon isting amale kindon kini ekran bagin juan sa parti ni jogi ba bagi pun naga parti ini Mulai jaga tahu, ngada pat finalize, cuma sawut pat samut, isini ngamali, bagi nyale banyak pun nak parti itu. Balai kini kikuat banyak nak parti itu. Kaya kadau kalong namang, yoi bakadon kaji teri, hak senjata kada. Batlas mau bakadai yang ini buka parti UDP. Bali nyalam yang ini senjata hak state kejomi. Naga kadang recruitment bakane kaer jo UDP. Kalau keleng hak state kejomi. Mentakasni nilai lang hani. Kan ni pelewan ban saki. Ban ai di kesang di jopi. Yau MLA di jopi bakal mencela. Dan kibalong, bakal mencela ada pulai dan mangsu. Mentakan ni mut piawan
tangan ke district ni dopi mana nang kulai pi bagan district ni dopi le kan nang sit kan nang sinai kan nang mi district sampai ke wajah ni district banga penting kinaru pada kajinya tray si tom dopi hadir mengira yo lele saka yurwin kejimpen scam yang inongkit kam to ka yurwin isamla ngami iba gandong di apapin ya ada jalan pulai yang ini aplikasi konsumsi bahak di district ini